Kenan malolo. Cak na sorong kok si ajoget, Bon. Oh, apa dengan nyanyi? Bor ya bodo nyanyian apa? Iya. Mau ambil nada Robert. Apa? Dora suara bor. Siap? Siap. Nano nina, nane nano, nanana, Nano nano. nina nino, nane nano, nanana, nane nano. Iya langsungan. Burung. Benia joget hilang. Som noro abareng. Mareng kok bak dah bare banang kok. Ata nemu tepak ra. Ari molan dia lah. Burung. Denang ayo. Kini nomor 2 oleh besi. Kolan bon maju ra bojoran saya tepak gelu. Are ya bon antara atokar dan antara nyeten. Woi, siap? Siap. Siap ki bentuk kok siap kamu tak tahu. Tapi tak siap ora. Sekol bungkol, setol pentol, arua, eko ja apa? Oh iya lagu dia. Apa? Berem. Ada lah gelis engkau lah. Bareng kok nyanyi bu Nardena. Iya bola ini dari ada bon pas ngaceplos bon. Arya bojoran tak itu mau cetak genol lagi. Burung ada lain kok benar tak oleh mesti. Yo njok mai los halos kan. Siap? Beri na marena bok nalek kan beri yo. Usah boleh. Ayo, Siap? siap. Setol pentol, sekol bungkol, arua, eko ja apa? Setol pentol, sekol bungkol, jerua, eko cabukol. Bagus. Gandeng tangan, pasaran, arua, eko ja apa? Bagus. Ayo, Bagus. ayo, Bagus. ayo. Bagus. Bagus-bagus malolo jalo. RTE. Gending tangan. Tangan, Bu. Pasaran. Arwa eko ja apa? Gila mau ngucap bagus kan. Jangan kau bisa ngucap juri. Bagus. Lu apaan berarti tepak pokok. Ah boleh lah. Bagus. Bagus kan karya nyicip bagus kok yuk. Siap? Yuk. Gandeng tangan. Pasaran. Arwa eko ja apa? Gandeng tangan ke pasaran, jerua orang pacaran. Mon abengkang asal lebaran, arua eko ja apa? Mun abengka asal leberen, jerua nyai bengkai. Hei, tidak kenyai bengkai. Bojomu tak asal leberen apa? Mon abengkang asal lebaran, arua eko ja apa? Nyai bengkai. Bangun nyai bengkai berumah. Bojomu mun latu akan palopan bro. Iya. Bon bisa jawab apa? Bisa. Bisa ongkuan aja jawab. Iya. Ongkuan. Bisa.
Oh iya? Iya. Bermadu. Bona bekang. Mon abengkan saloperen jerua eko apa Mon abekang saloperen arua eko jeren. Bener ada sempakan. bara apa mata mesen sempak Mesen ada emak. jeren abengkangan Oh boy. iya mesen sempak ke jeren ke luar negeri. Oh. Berapa kilometer? Iya can kok me anu me kae Seaket tong engak gentong arua eko apa marah tebo apa anak tuh balik macem-macem nang kok buru jadi ada bor ya kan sare me agetok apa iya oh iya Jawa. coba bermajaring pun buru seagetong engak gentong jorua eko apa boleh sare setangan di bela Bona tawa jawab apa? Mana tahu yang berjawab nak. Mon lopot ben tempra colok na bona. Iya. Seagetong engak gentong jerua eko apa Seagetong engak gentong arua nyamana terong. Terong. Berema dia. terong agetong apa? Yo, ada rebuk di tanah. Bila terong ya getong. Tanang komik secangan di langal tok boleh. Iya. Bon maning ngaburumu tak getong ruah polana. Ada apa sebila mangkado apa sana? Hah? Pas sebila mangkado. Oh iya mau nak tepak mah yo daftar. Hah? Adaptar. Adaptar ka Pak Apel ya gelun kau napa ka Pak Kale Kale bu langsung kecamatan. ada sakale Lonyok. Salam rindu buatmu kekasih seorang. Aduh, putus cinta masalah pacaran Ria. Joka aja mungkin pacaran. Senyum bibirmu yang tak dapat kulupakan. Bila ku ingat duduk berdua, ibu benar kelosok. Cara sepeh. Terasa hidupku bagaikan hidup di alam surga sayang. Aduh le, apa buat nomor berdak di mata belerang terangan le sa. Asa siapa Juraka? Siapa? Pacaran sam. Beri buat ngucap sayang le. Beri buat ngucap ni serta biar apa mak tahu kuan En siapa Juraka? encok. Aduh. Tempeng le. Aduh haria le. Aduh lah cak bunuh diri. Percaja buat haria keresak percaja buat Cak porok keresak. babine, cak porok babine, banyak babine. Cak porok babine, cak porok babine. Ada wajib ini wak dah.
tempang kau tak teka ben-ben. Tempang kau tak teka ben nang kamu mati ya. Ojon. Dok berak pacaran kini ate orang. Mak ini kalian metu. Mak kening porobin bebinik mata eser ka orang tuana beun ka. Cuk orang bebinik dia banyak. Mbak dah berak pacaran. Apa engkau neng seguru tadi peristawi? Peristiwa gue engkau. Mbak dah berak pacaran. Engkau bekalan. Akabina hari Kemis, hari Rebu maburu. Nguningang kok. Tempong kok odi. Bangun kok marah. Mari akun masalah bobine dan mata maloka orang patek. Malo Rebu maburu Kemis akabina. Bok narakan ditanggung jawab buduun banduan ipakan anak siapa mun mati. Macem-macem boen mayu pikir mun boen mate siapa sih menderita tak ringki anak bokna. Gendeng boen roh ngalembok boen lek. Karen narah cak ocakan mun bobine ota bola laki kalaka bobine kak tade artena lalaki kak. Acorak tak bisa tedung sayang. La. Apa? La. Apa? La dia Robi. Oh siapa Jojo? Ma angko itu koco abo bini. Angko sanajan tak andi bini, indah angko tak abu nuah diri. Angko riaki milia orang riak nemo. Sanajan tang bini teti penyakit kangko cek tina angko lek. Bulan acora arobobok nalek. Bintang corak arobobok na eka tempong bak dari ayat ati lagi kok abu not maniki ya, ada orang iman lagi. Utang apa? Utang Utang piutang. Dia maksudnya nyaman, nawan colok na. Hari apa tiang kok saya nyantep bilang kok kecun aja dari. Bayi apa nak? Engkau dia akan jawab na, bawang sini. Engkau nyari kancah normal, saya kena. Butuh apa kanjara roh kan. Cuma cara apa na ya? Gerigi na tak tahu, kena boleh kak gerigi na. Yang kuat nak. Betul, nak tapi kena. Gerigi siapa lo? Apa? Ada? Iya kusena kena dua. Bayi tak perang, pakare kusena dia. Masih mana? Gerigi nak kumami kiki. Betul. Wah, lompat. Iya tangan dia, ya. Tahun 2, 4, 5, 6 petok belum jangan tak boleh besar. Kena. Kena. Ya mana? Sedangkan ditarik kena. Tak petok. Itu nggak? Iya. Setong 2, 3, 4, 5, 6 petok. Apa itu? Tahu kan? Ada tekor. Jadi ada jawab apa fungsi nak jawab? Tekor. Kan dia. Tahun 2, 3, 4, 5, 6 petok beluk sangat sabolo. Ada. Tahun 2, 3, 4, 5, 6 petok beluk sangat sabolo. Saya mangkat kok belum kena mengal kok itu ya. Coba ya. Kau marang tak berdaja. Iya. Ya. Itu. Setong 2, 3, 4, 5, 6 petok. Nah, elang telokan.
aja dah benar. Waduh. Mbah. Ada. Bang buat lo tak mak 6 tok lu ngak lo dimutar pada. Kau buat lo pak mak 6 tok lu ngak lo. 1 2 3 4 5 6 Beto. Telok anda tu. Iya. Ada jarang barang. 1 2 3 4 5 6 petok belu sangat. Masa sangat? Lang tok. Mana? Lobe. Lang tok. Abet tok. Pina. Mana pencok muda itu dua. Sare marah. Ya, ada sare. Lanjut. Ya, bos. Angpal dia mana kita ketuk. Beri lah. Ya, tujuh ya. Iya. 1 2 3 4 Pak 5 6 Beto. Demak. Marah, kita cak bermak. 1 2 3 4 5 6 petok belu sangat. Lang tok. Langkah tu nak Rika. Tak oh hari ya. Hari ya boto. Oh iya iya ya. Tapi ngaskening Arya banyak manfaat tuh. Paman batu. Apa batu? Ka angkot tedung bisa erosoro. Saro barang mah. Saro barang mah. Soro nyari gelota. Maju ra cabut cinta ungko pajak. Hari ya dek katanan kok hari ya tujuh. Yuna. Iya. Iya iya dah. Yo, Iya. Bu. Ari ngerekin kak. cademan. Hah? Mau cademan. Nyari anu paling. Ngerti Muhtar, pun ada banyak bini nah. Jauh-jauh mak bicara anak abini apa boleh bon cok bebini saya coba tak boleh cuy. Saya matura